Jesus Christ made our say and anopay. Showing Munam Ayokas, and Nede, so Mama Quenya, some metna sit, Nameno Mancasa. Eradiminiasem, una wasem. Unconcron Miss Sosa before Miss Unaso, the Impeja Jesus Christ din and anopay. Eradimid Dawas so a dinkunim, Media Kumabia Shonsa, Miss Sosa ma Akumabia Emran Wasi, Inti wasem and a day. Ma asam no mungra kumum eni adwenum ne yatumi dia ye adwuma na opi wani munyam ya anya yiraba me ametie so wura Yesu Kristo me so se fa me katre man numum ade bi etwa se epi manum eba a esefata wura Yesu Kristo manim piemra de obone for de bi wura madwem de wura Yesu Kristo sikwan na bi ma no na mentumi nka wasa ma menim die ni nyansa sanse nipa ye hwe me bi enyini che me bi ye me maame no me papa no e bi ye kru no mu ni munyamfo ni midifo ena wa mama kwanya sa me metena se owura Yesu Kristo mama ho brase akoma odo na mentumi ni woma enkasa ene dai wo Jesus Christ di mu me da wasesa wa ye wadom no nti amen odofo me mawo akwaba ena no pay ene so eye Saturday ene ye da onyame asiesie amaye nyina na enra ena minya news be from India from India. Indians are all set to take 666. Bibia are all set. Our mumbeji 666. Omon senifa and our mumaso. Indians are shall ya bibia guaquemwa. Ye be shall see push you. Until now, suffer no case. Now we should pray for Indians because we jenny no I shall see an in your common. And yes, so to sensu a jar so be about the same now was sensuous you deal. Be dear dance here, they were doing underground work. And you may be one more, we can't say it. One more when I may be so trow, a big crowd die no year trow, you see what this is going on. We na it said the yes soon fidie. Na ya dia katakata so. But you soon fidie the child, especially Christians. This time I woman a time ye hear more day. I did face the challenges that we are going to go through in Yakom and Yasam Ketwa. Everything is all set. A beba say boom. A bed done who the boom precope. A bra when in now who saw union CC or be back as oh, coming in Tamkura, coming penny and bidding you maybe see baby, coming to tone no big baby, me tibia me yanam. Come ye say big baby, come tria me mortgage ye, come ye way, come me get me who ye. Who ye percent to pofrim said the bay, which about so. What Joe who any be beer. They were all set. And they show a little bit for us. It go on my name, some penny phone be. It be a Christophone, or church or no one say be ba, almost tears of be naso, way ba, and the way go a queen. Sabri, Ubika said, I feign a ye brene beba, or bois, and ye brene moony way. Dear Woony, Sarah Pepe, answer. Me patcha what ya say, be an offender be free bow. All things are set. Obi beka na mama mo also cry me weekend na so susuboyim mama se man kan kire wa menue papa se mama wa hu bebi e wugina na wan tutu niam yi a wan hwe yi wudu nyam sum be di agro ma hoode a wudi be face challenges we no onya de a wo benya. Danger is ahead of us. Nti sabri onitifo bi e boa ne ho. Sabri yisu na nkofo ti social media say Yesu bi ani ho na Yesu bi ama. Sabre yo and Abraham Moshe in the TV station. When you need pardon dinner chia, walk said there is no second coming of Christ Jesus. Dangerous. Now na Ebrana ya sona. It wasn't nipa one hono. And a Satan so you go phobia begum. And a yaka and a yesu bi edi ho. And a muko fa ni free. And ye tie bi memu. And ye say. And a yesu no mu from so free. And a yesu bi edi ho. E bitimi kan di dinner tam. O sebra nipa bebrebe fi se bibia ye okay ahota ba. Empofrimu no say e beba nipa so. Empofrimu.
si ya nye careful mpofrimu ye di nkofo ka na Yesu bie ni wo na Yesu bie ni wo mpofrimu na oseye ebebo nipa so Abraham mo hye wo ho no ma me kama kyerɛ usi Yesu Kristo oba pa oba ne sawe na de ne se wan sakra so Yesu na wo se wo ma bi mu na woni ho na eye toro no ono a wo be kyew de wato gem yes sabre wo ya wo mu ye privilege wo ho nsakra ye betumi aba ne se wo nsakra ye bi so do it fast because the time is near we are very close nyakom mesramo busiafo hwiye no obi anada wo mo be focus before you steady obi ne kan wasi you steady anya sa me nada unhuniye se anya sa brother my sister unhuniye the ebe boba no nipa bi nya unhunu bibi until they were playing games. Ne me pese me prove to Abraham Moshe ne nkofo say Jesus Christ is coming back again. Me be prove no Bible no match no sampa. Yesu Kristo obabiem. Nti wo betena se akasa papa no mabiem no. Na me nim de wo pese wo kire. Na me nim de wo pese wo kire. Wo betena se akasa papa no mabiem. Na me nim. Open the Bible to Revelation chapter 19. Revelation chapter 19 verse 11. Open it. Revelation chapter number 19 verse 11. I saw heaven standing open. Bring your voice down a little bit. I saw heaven standing open. There was a white horse, and its rider is faithful and named Faithful and True, with integrity. He judges the wages war. His eyes are flames of fire. On his head are many crowns. He has names written on him, but only he knows what it is. He wears clothes dipped in blood, and his name is the Word of God. Amen. Amen. Hallelujah. Wait right there. Let me do the tree. Me can tree no me no tree for tree no ya na wo count to say yes. It's that no Revelation chapter 19 verse 11. It's that no also ogefo no ho anisuade hu. Ogefo no ho anisuade hu kese. Ose na me hu ni se osoro abue. Na hwe oponko fita bi nie na de ote ne so no wo frɛ no ose ade oyo ne onokofo. Na obu aten na otusa tene nimu na nani te se ojaframa na ahimotre pi bobo ne tiri na wɔkyere din bia wɔkyero ne din bia obiara anim gye ononko na ɔhyɛ atade bia wɔde abɔ mogyam na ne din de onyankopɔn asɛm na ɛdɔn a wɔawase na ɛdɔm a wɔwɔ soro no tete aponko fitaa so na ne wɔse na so di nachi hyehye enwira pa fitaa ɛho ɛtie na afena nanam bi firi nanum a ɔde ɛbɛbobɔ amanaman na ɔde dadeɛ na ɔde dadeɛ poma bɛyɛ ne wɔn na ɔno na otietia ose na ona otietia onyankopɔn ɛde ade nyinaa ose na ɔno na otietia onyankopɔn ade nyinaa so tumfoɔ no obufuo a ɛyɛ den na no ansa ose ensa achi mena no me fancy ose ojefoɔ no ene so anisuade hunu kese Abraham Moshe se Yesu Kristo omma bi wose ojefoɔ no enu anisuade hunu kese na me hunu se osoro abue osoro bue ho na eba wose na me hunu se osoro abie na hwɛ oponko fitaa bi nie na de ɔte ne so no
wɔkyerɛ no wɔse wɔfrɛ no ɔse adeɛ yɛ ne ɔnokwafo ɔfrɛ no ɔse adeɛ yɛ ɛne ɔnokwafo na obu atɛn na otusa tenene mu na n'ani te sɛ ogyaframa yesu na ɔmo so wɔ ma no n'ani te sɛ ogyaframa ɔhyɛ atade bi a yɛde abɔ mogya mu bible ne describe yesu kristo ba sɛdeɛ wɔsi ayɛ no ho ɛne n'abɔfoɔ ɛka no ho no ntadeɛ po ɛhyɛ wɔn no waka sɛ ntadeɛ ɛhyɛ wɔn yɛ nwere fitaa ɛho teɛ so wate aseɛ na ɛde sɛ nkranta nanam firi n'anim ba ɔde bɛbobɔ amaman na ahemotire nyinaa bobɔ ne tiri so onyame onye nipa no ɔde atoro onye nipa no waka nsɛm ne no ho ade a ɔnyɛ no ɔntoro asɛm bia nyankopɔn kaeɛ sɛ ɛbɛba ewiase bɛkɔ na wie yɛ nneɛma bɛsi bia no wamfa nsie ɔkeka ne nyinaa de kyerɛ yɛ ba obi so te hɔ sɛ yesu ɔmma obi so akɔ asɔre ate nsɛm wɔ bi pɛn asa te hɔ kasa ne sɛ ɛm sɛ asɛm ɔmo kɛn kora yɛ no koro na because yesu no ɔbɛba nko ɔmmae ne nyinaa ne sɛ ɔso ɔmpɛ ɔbɔnefoɔ ne ne wuo na ɔpɛ na ɔne na dwe nsakra ɛne to ɔne hwɛ wiase nneɛma ɛkɔ so wodeɛ waa take a look hwɛ nneɛma ɛkɔ so wodwene ho ante ase ɛne nipa mfa nyame asɛm nyɛ hwee ɛne wo bi wɔn na woka nyame asɛm kora nipa mpɛ ne nyinaa ne sɛ wɔsebrɛ ne bɛkɔ wie a nipa bɛdɔ ani gyideɛ ase wo nyankopɔn asɛm a few people a wɔn pɛ ahenni no makɔ no wɔn nkoto no wɔn ani ebie wɔn sɔre firi wɔn nam a wɔn mu nyame asɛm a wɔn mu sɛ ebeduru mmerɛ bi asɛm yi wɔn nti biem ɛne nti wɔn bɛte so obi ka asɛm na wɔn akyea bɛn na wɔn aba abɛtie bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ɛreba yɛ so no enwia wɔn nso abraham moshe sɛ yesu kristo ɔmma biem me say be Bible na Revelation chapter 1 verse 7. Revelation chapter 1 verse number 7. Revelation chapter 1 verse number 7. Look, he is coming in the clouds. Every eye will see him, even those who pierce him. Every tribe on earth will mourn because of him. This is true. Amen. 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 Me kind chi no so osehwe. Ona mununkum ereba Revelation chapter 1 verse 7. Osehwe Abraham Moshe wo si Yesu wo ma. Ye need second coming bia na tie. Wose they say wose me ba. Itiasem no Revelation chapter 1 verse 7. Itiasem wose nkamfo. Osehwe ona mununkum reba na eni nyina behu no ene wona wo no no na asase so emusua nyina bebobo ne hu abubuo ani amen Ewrade se mene alpha ni omega no die owo na owo dada na oreba ade nyina sutumfo no onyame no obanti Tisubi catch say there is no second coming. Say the pokoro ben na kabona sum. Onim di okeka. Onim bebi owugina onu ankasa wayira. So what you say? Was say wonu ne alpha any omega. Was say oba asase so musieku nyina bebubu abubuo. Breakthrough asona. Esremufo dagombafo na kusasefo asase so kasa wodo nyina Nigeria for South Africa for Ghana for Ivory Coast for asase so musieku nyina o ebebubo ne ho bubuo so what you say enti papa no wo babiemo won ne kacho say Yesu Kristo ma wadi nsem no kacho wo John 14 wase mama kuma ntutu munyi wo Nyankopon ni menso munyimi ni na tena bia pii ewo meja fie anye sanka me nkasa me koma kosiesie baabi mama na se me kona me kosiesie baabi a mesa ma ba be fam na baabi a me wo no musoma wo hobi ene obi say papa no bo sha nipa kura sha bo wo diso nipa bi kura timi sha bo no wo diso na wo Nyankopon mu a ahye ye sa boy na obi abetena nka kire ye se onyame ne bo
na wa hye no wo boa ente sa nyame bi eni ho yesu bi eni ho omma na no wo bi e company a wo fa nkrofo a wo hye wo mo se bosu bi bia wo betie wo ka se bosu bi bia wo so wo tua nso se wo nya awurade na wo kura wo ye nipa wo di wo bohye so na wo nyankopɔn mum ana woni ni bohye so ndi ye ti wona nkofu tumfuturu gu yeni ye yi adwene firi abra yi bi wura dangerous time no satan no so na nkofu yi adwene afiri wurade so akire ye se onyame ni ho enti ne kaniba otena se no obi na no wose mu yesu no no mo kaseti papa no due wo kasa sa die wo wo di nyame nim twetwe fam due die wo yusu nyame din na nseme wonso mo yi so comedy bi no mo yo abranti bi ahede sisi no yi se yesu na wo mmoko Christ sabre we mu ni mmoko yesu ebre yi mu ene ye kaseti awurade ebre yi mu sabre we mu be bi ye dui ene ye kasa fi ene ti awurade mmoko no de ye concert ebre yi mu ni ye sa ene Christopher na bi ehwo thinking is fun Christopher na bi Neshe, thinking is fun. Also, we can sit in and go upon the mention, Madio Cassitia on Concron, on Fanchan, and any years of forever by young Fanchan. Be wise. Be very wise. I told you I know Misuma comedians, Misuma movie actors. What to be the Yamidi, no, Omu defel. What to be found cancer, dear. Wabra ukuru hine wontumi nkodi ne ho fawo ewo TV so kas na sante ne ma ye be so a wo ka che oh God osoro ni asase yefo wontumi di ne ho fawo enya daje tena se didi me de monsa bro mo furu so akwabra ne wa hyewe gia wota atade di ade aboma mudi Yesu ho fawo Oso na munku muribo eni wonyina ebehunu eni wona wo no pin omunyina behunu osesa asase so musieku nyina bebubo ne ho bubu adana wote so oba woni bebufum when you hear the sound of trumpet chese wu mabbe dane menma be dane ma ahimfu jani akoka kire motan ene mepose momhwe yesomfa yensie e wo de wo ba mo ahimfu Mohemfo akese asafo hene ahemfo tituru ne akese bi dwane omo ntena se ama awurade anya di awurade pe betu omo na mumrika adwane o woso timi hwese ye dada nipa bi ne yi wo madwene firi awurade so a na omo he mmobo mi hwese nipa bi nye steady ehu de aba ye so ne yatena se anya awurade akasa se awurade Yesu Kristo hey give it to me put it down here Awurade Yesu Kristo hu yamobo no biye bo de brase di obe osori no didi me no da sori a eno anu no onu bi ani asem nyame bi ani ho okasa anyhow sabre we nso na yekoyi nkutodwa ni mu sabre we na wo a woni nyame ntam nya no wo ko nkutodwa ni makọ kasa Awurade hu mi mobo abie ba ko ye mi Romans chapter 8 verse 9 Osusu ubi ni Kristo huma onye ne dia sabe we na nipa bi ebehwe ni mu ehun sese wo ni Kristo huma wo ko dwane to Awurade hu mi mo bo firi mi mo frase boni bi ama ye Awurade fa kyeme hu mi mo bo ne kan me fa be ka wo nyangu no na wo pi woni wo nyama metimi na wakobi me firi ko asori nyenne boni bi kuta me ntimi nyem Awurade hwehwe mi mu se boni bi wo mi mu Awurade fa kyeme idea ba bi anya wo soro gya na wo dia ye timi mu no owura Yesu Kristo hu mi mo bo ne tutu na si o ne boa me ne fa ho nkunkun tumi no dom me ne se wo pie no e kyene ho ne se wo ba metimi na wo tu akudi dan sanda sabre we ni tifu bi ni abrendendende ehya kokwa mu bompaye sofre Awurade awiane anajo sabre nso no obi di nyame ho few sabre yo na nkofo difference wiase no kra wuwa na sa who na ka kire who told you your Bible look at Revelation chapter 14 13
Revelation chapter 14:13. Musum wu anasa. Me betchero di wu a wo ahoto. Revelation chapter 14 verse 13. Ose na mete eni bi firi osoro eka se hwere se enhyira ne ose enhyira ne awufu a wowu awurade mu efiri sesei ekro yi honhom no se ane obe home afiri won bre numu na won onyuma ose na onyuma di won achi nhyira ne won a wowu ewa awurade mu efiri sesei edekro tinkase wowu anasa wowu awurade mu wowu awurade mu ana wose nhyira ne won a wowu awurade mu efiri sesei ekro onyuma bedi won achi enya wowu bia da wu amoya mos ena wowu bia da wu ewu be na wowu ne sa no ewu be na wowu ba be wu ne sa no wo be wu awurade mu ana wo be wu just like that nhyira ne di wo be wu awurade mu efiri sabri sesei ekro nhyira ne sa nipa tinye wu bia ne wu bia sa nipa tumfuturu gu nipa ni o nye kom nti sesei no kora na sa asofofo ni bi ehu se wo ka no kora obi antie no nti wono so wo pe no messe bebrebe no etwa se wo ka ni nipa pe na omo nyina gichi aba betie no ba se ye bokoko no de nso Yesu Kristo ba ye ne nsen kan fiti ase no nsem a wo hya ase de kan ne se monsa kira mo dwen na osoro hini na ben onu kora wo ye awurade anka awurade de wo ba ye nka keka bi ma ye awurade wo de wo nsim ka koka na wo be ye yie na wo husem wo hyebra ye good na mehu nso onu kora wo hye ni nyuma ase no ni nsem baka ase no wo bie na no wo se monsa kira mo dwen na osoro hini no aben nti sabri ye kachi nipa se satra wodji o na osoro hini no aben sabri eni kwase nipa hye bibia wo hwehye hu konkre kira kwan na wotumi aboa wo wonteni esoma ne ba asase so disobedient nti wo pese wo bebre wo ho asiama no na wo befa nipa dua ne diso na bible no so akase so obi ni Kristo honhoma me say eho sa word no nko ano me fa ni agoro ti sabri ni yakọ awurade anim ni yakọ hwehwe yemu ubi bible no can kind Galatians chapter 5 verse 19 eni ma bi wo ho no can kind bi tu mu na wutumi ka kwa awurade anim se awurade boa me ediaba bi anya wo soro ja na wudi a wo mu awurade hu me bombo ni tu na se o na menya me fa hundie na sa ahemfo mi no ntimi ntena konya ba ko so sa ne ma yitumi mu a me ntumi hu wa henie no nti awurade boa me ana ye babo nipa kokko ama na ye sa adwuma yi ana Abraham mo hyete wo say there is utimi chiro or the akukudru chiro say there is no second coming of Christ. So what you say nti nipa ntransa se so pesika jiwoni ye bibia wu anasa what you say there is no second coming of Christ. Dangerous. What say there is no second coming? You Bible no come Matthew 24:27. Matthew 24:27. You Bible no come Matthew 24:27. Matthew 24:27. Osi Yesu Kristo oma ntina me bibie papa na ba se bibisia ye ntina me bubo so kire nkakra no so osi Yesu Kristo oma wodru ho no ma Matthew 24:27 osi na sede anyina
a pie free a puye na a shrine ko atoye no sedi unipa bano ba no beye ara ene na faako a ifunu wo no ɛhɔ na akɔdeɛ ɛboaboa wɔn ano na ɛnanum ahoyehia n'akyiri no entamara owia beduru sum na ɔsrane renhyerɛn na nsoroma betutu firi soro agufam na ɔsoro ahoden awoso ɛno na onipa ba no nsɛnkyerɛne ɛbɛdaadi ɛwɔ soro na asase so emusiekuo nyinaa ebesu na wobehunu na wobehunu onipa ba no sɛ ɔreba ɔsoro mununkum mu na ahoden ne animunyam kɛseɛ mu wote Ibrahim Moshe wo ne ukrus mote wɔsi ahoyehia ne ti no sesesesi ne ti no ya gina manfo bi enye duane ni bi da kom ebi no wotumi kenkan wo fempra because they refuse to take it amani hunu wo ne yefam ye kunkum bie wɔsi ahoyehia ne ti entamara oya bedrusum wɔsrane ne hyerɛn ensoma betutu frisuro bi abigu fam scientists for say ensoma ba ko bia 100 pounds ensoma wo so do say nipa gu asase so betutu frisuro abigu fam wɔso ahoden eno so ba be wo so say gagagagaga nyikom wɔso ahoden be wo so say gidi ensoma betutu te say anka abrea esi wonu manigia enframa jampantudu ebone woso anka no de abre ne bunu nyire go fam flat woso ahoden ebe woso wose hye wona munkomu ba ni wanyina behunu eda no woso ni kura wontumi nyina wo be woso woso ni yo wontumi wo musa papa ni ba wo wontumi yo ansoro me behwie no ho atete gu fom se titam bible ni kan wose da no emoja be gu sem futuro nipa ho be bon sasabie nye kono nyasam kito enti sa ko ne ko tena se no way there is no second coming me se me wo Ghana kenkenkenkenye because me who so be kasatia yesu sa na me I can't stand mean to me se me who so be yes sir ya na mean to me oh mean to me kura ya na me ho bi yira me o se de wo tia me tiri so ya na mean to me kura so what you say onipa kwatumi ka kire nipa se nipa ya dia wo sa yi na onyame prekope ye nti ye bono ye kanin pre ye bona de nyame o nyame ye bona de ye tinta sugu nenim ye dia se ne so na ma ne different people wo free nyana ne nankokomo wo so wo busa nsuo ne ya ma no bonyono ya bona se nim wo wi ne papa wo fo ai wo bi afro no abafam abeton nipa so se ja fa chawo no onim di wo ye Odeshi. O say Simeon so it is finished. Nipa say o hu nso ne yonko nipa wo ye bibi ma no na wankai no a wo se nipa no ibuni aye. Ene rade na adom ye yo aboa ye ama yitumi bie ya no yi ebo Jesus Christ din. Ensuo to me to obi to me die nyabaye ensuo to firi so ba man no ba ye awie yi bo awo ba ehuro ba onyame ye ni nyina ma ye apon me say ya wotiwe ni nsuo beto ma bonefo e beto ma tenenefo na da wo be wudie ne mframa wo provide biom ne light provide biom so wo mu awrade mu ne de wo fra unsa ye futu fra rice okaso wo sosoro mu a ebi be kane mam ti wo so ojeja niam bibia be koyie bada wo be kan se ku bu se wom mframa no de ma wo ha na wo be gina de
ne kane ne shrama no oje ehan ya ne shra wo so no oje na de ensu ya ne toma no onye biom obe season obi bia obe season aha de ne mani nti o se o tonsi boy wia bibia equal but that obe free mu se wom sa de ma wo provide ni nyina obeje na de obeje nipa nsuradio enne ni chese me dwene ho me sa be we yan akrachefo kunu mu ni munyamfo obi ni abrehwehwe urade kira kwan no sa be we yo ene obi so akọ dom na hye afiri mu aba esan be kan semfin timit na social media wo se mu yesu no nti wanu nyudu ubi wanu kasasa ya na nyudu o fere ade da wo nsuro bibi o se papa no betuma jo wo nkwa firi wo nsama na jo wo nsuro ade wo nsuro se wo betuma stop wo mframa na jo wo nsuro se wo betuma ma ya bia bo doctor bia beba wo ntumi wo nsuro se papa no betuma ma wo wo nam wo nsuro ade oboso wafa wadwuma mu kura obu no fere no ni nyina ne se wafa wadwuma boso so ma sika ma nya bi edidi ma enya bi hwa wo ma na de wo ma mframa ma wo home no so de wo provide mframa you stop 5 minutes wo no so nti so wose ye homa dwuma ne chiaka branka be ko bankrupt sister me sika wo be ko bankrupt ko watumwem ke ye pewa jisika firi wo nsam ko watumwem. But the most important, ask yourself, the blood keep flowing in your veins. Ask yourself. What was in your mini hole? Ask yourself, why the blood didn't flow in your veins? Who does that? Why na? So now you be two in somebody don't like it. Shisha wajen go na okra bebe. You need kureti wada ne mumdi eban. Akaka kirabio no suru ya awoso oso suru be woso nsuru be tete firi suru be gufo nyako da ko afi wote wona nsuru matitem na be bia dusum kabi afi na unyam ni munyam kese na bie na what the trumpet of the sound of trumpet pum 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 upeya mo bo nanse will be testing me minim se nipa na teste wo beti me phone so me si ai nkai ne yebo me te sasa wo te si ai we ye nkai ade we men sesa mano wo yebo nkai yo bibi bo yesu why you ready akase be you go everything shows. Last me catch them was it preach Matthew 24. A sort of BC. Ponko fita. But the new one casanam session to me. But voice all catch them and say, I'm not you are. Preach Matthew 24. Nini understand what ba. Catch them go for. He said this. Me tell me say Radamid was say. Mami who him the nyansa. I met much mama ni party see. Was it preach Matthew 24? What can say go preaching prosperity? Was it preach what this is so jam? Preach Matthew 24. He said this. Miniature. It's really say Matthew 24. What I'm found Bible, let me be let me shall say and he's talking about the second coming of Christ. Wo banti wasi yemo koko. Ye kancho. So we jina ko no. I can say that no wasi from. Nebe ye yo. So obeba na wunye ready. Obeba na wunye ready. Obeba na you are not ready to go with him. Nyikom
for teacher say yes to me de me hona me problem wo Abraham Moshe say yes to o ma o see yes to mo o see there is no second coming o see yes to ma and God himself will prove Abraham Moshe sabre we ya won kwan privilege wo so wo sakra na gye ebia obenya nkwa but so what's the say mudia he's in danger say Emmanuel there let's say yemu he's in danger sabotrefo bloggers didn't mean chichim from so wo be sakra dia nkeye pa na so wo sakra dia they were in danger. We are living in a dangerous time, if you don't know. We are living in the last days, if you don't know. We are living in the preparation time. This time is like a soldiers. You go training grounds. You training. You be first one cool. You see, you be first one cool. You be first one cool. So any part. You timid kunim. Sabre when you go training grounds and you come on. So they need to training grounds. I come see you don't go to Kono. Will be a bonny breast and you pay. Share. No one your friend water. Yet the middle go boo see say. Yet no quite be first word dear con. I am near my wound see say. No quabranation see say. No or practice so hot. You common soldiers as I see so. Now army of God. When you remember soldiers. Ni adeda no be na no can nonsense ye agino afi wonyame so ye tire ye de aba ye so ni yetima ye prepare yourself. Who can John 1:12 John chapter 1 verse 12 o se jodo wa je no je ni dindi ye no o ma wontumi so me Onyankopon ma also what you wunyame di ba abaye tumi no wunyanyai na chese there is question mark nti sabre we ye nkotude ni ye ko sabre we ye ko awade ni mu sabre we ye pa ye ho achi sabre we ye di suni dadu cha ye dabri chire sabre we ye srewa de ye mobo David ni bai ye mobo ebi san ye mabi to siri eni ti wasam na kan ye no sila saboshe no minyam huni nti awade hwehwe mi mu sabodi bi wo mi mu a eja fata mi o hwehwe mi mu saboni bi wo mi mu a eja fata bi sabre we anya sabre ni champion anya sabre we no ba be setu kona ba machi enu mi ensa yenya no wadi o enya sabre we ni bokro no enya sabre we ni tra office ni pen bokro no enya sabre we ni di wo adi ni papas adi yenya nkoma di o enya sabre we ya I surrender I meaning to come catch me to chira sabre we you be you peja yensa so I surrender sabre we so na nkofo bi si yenye ni o se di no wana ne ye no sa na Yesu Kristo maye no ebeye o se odidi yi wono moye o ma ware parties bebre koso eniema bebre mpofrimu na nipa e de na eba Yesu yi sabre we na nkofo to nyum se sisi ubeje sabre we ya sisi gina kono aye bompa ya srewade so ma ya hode bitumedi agina sabre we na Satan de nkofo bo nyum e convince nkofo sisi wo mbeje nti na dwe ne se yenum otoa na honhom na wura no so what you say na prim na koma nti wontumi mra no ho asem mawurade ti wona na musa na aba ampa no waje di opebia no wanya wose ahoye hie na kire no ntamara owie bedusu no sane rehye kosi drusa e Christopher ye hu be hie e be yira maye pa
akwantu kura be yede because airport wo wonkuta sesesesi asesa ntimi nko Ghana what you say na wonyi sesesesi I want to be free Ghana mabuchire na wonyi sesesesi adwuma no ye pam wo Bible dey say want to be nto na waton enti ye wo be hie efia wotimu no nya wo dia efia wo want to be nko adwuma nti wo betu wo makoda bonten nti e bayire ama ye pa ebinu betuma bo Yesu Kristo dia underground ni binu be kokko hihye secret place nyekom ebia ni be sa na ayira ma wo nyekom ya chibi ni yekunkumbi ye chichabiti amono so ya bo batan to ni ya pa ni yematu ne ba afri ni yem say who ya so ni pa mo di yensa wura ni mu ache na koma afri ho na okra so mo ye kidnappers yi kunkum ko foto to cho pass yi so mo ye afeneti mo dey for pa e be hwie gu asase so say yo we school boys we comedians afepa na champions no e be pia ba e de be fa ho yi akase mu e bi ma da ifra body fisiase e bi si da tisabri so woni wonyamentam nye kula we go there and beg isugu ne so yedi mo de die akonchene mpaibo yete ho no kuretiem ye ntena fewdi fortena bia ye nkotena fewdi fortena bia mesere wurade mfiri bibi mfiri wurade ho ye chi ho firi bone ho ye ho utu nan ne bako betu bia kan ho na wotena so no cheke akoma no ne agene no mu sa baba wo ye branti o pese wo de no ho o pese mi so ni mu a wurade bebam no wa beso mu insu di ne Saturday okopati na se kowe ne nsambura de chia no pa na osa shikotu no kwa sori nti wa ya dada ntoma enhu be bi ogina ono so se kotru bodwe I will spit you out from my mouth lukewarm ompeni wo so wo be yinyuna yinyunu wo be yehia yehie kotru bodwe de wo mpe aha kakra ewiase kakra Kristo kakra enya de wo be hu nani munyam da agisa wo to wo no kuretiem agisa wo separate yourself from this world. James 4:4 or say what I say for when him say we are said for fire tani etani wonyankopon na de ofa we are said for no wo gina ho say wonyankopon tamfo at the moment here we are say be ye wo de wo be pe we are mu niam agye urade ho no wo be gina ho ti say wonyame tamfo nti imagine wo nyame tamfo wo wie ya wo sakodada no urade na wonyame say wo so wotumi wo di adanse say de wo ye no wo fa we are said for nti wo be gina ho say wonyame tamfo. How can this work? Miss Phobia open heaven be wise. Be wise. I'm not for the Jamudi agro, a Jamaico, 666 magic, Yabeshi, yes, yo, yes, a bidia young air, one by one party nasi. Yes, yo, yes, Abusum for ye, the moment one party nasi. A Zamfuya, will redeem Ferno. Endim di radia yamayeno they will play this yeshi ombe bo party ase pretty soon you will see them dancing with yeshi you will see them dancing say magic. In the beginning they will think it's fun because we don't want to slow and be on mobile when you ba so now jinu na osabi. We are living in a dangerous time. Man can't tell what we need. Danger is ahead of us. Very soon, we are stepping into it. No, be a dinner, be a bonibra, be a yadi ope. Miss Sankin can't be much, be a man with you. Miss Sankin can be Matthew 24:27. Matthew 24:27. Me sanken kan ho bi atachiro o se na sede enyina e pai ifri epuye no nyame na wo se yese wo ma o se na sede enyina e pai free epuye no na ehrenko atoye no
said ye unipa bano only Jesus Christ or come unipa ba only Yesu Christo. Said ye unipa bano banso beye araneno. Na fa ko efunu wono na ehona o ayi say o se fa ko efunu wono ehona kode aboabo wono no na enanu mu ahoyiyia na chiri no ahoyiyia no ye omode ye be fam no challenges a Christopher ye be fam no ye ho be hihia ye o se ahoyiyia na chiri no entamara uwia bedrusu na osrare renhran na ensoroma betutu firi so agu fam na osoro ahoden awoso osoro ahoden be woso nti so osoro ahoden woso ofie be gina so osoro ahoden woso a company be gina so osoro ahoden woso wankasa wo be gina osoro ahoden woso nti mebusa wankasa se osoro ahoden hyase se woso a wajapade wo fie oniema ne company se ne wankasa wo be gina so osoro ahoden hyase se woso a o se enum na onipa ba no nsenkyerene ebedadi woso na asase so musiekuo nyina besu asase so musiekuo nyina woso kra wo besu na wabubo na o se na obehunu onipa ba no se oreba osoro mununkum ahoden ni animonyam kese mu ahoden eni animonyam kese nanimunya da no awia bedru sumo sane ne hye nanimu na hyere no nko na be hyere wo wiase nyina last me catch am say me nya dream bebia afi all of a sudden papa ne ba na dia sanka dia santu yigina park bi su ni padom wo pani se kura fita wo se di esi hyere no nye kon ne hyere no you can't even describe it. You can't describe it. Nyako. Nti sabri wi nipa hu se papa no gina kwan na no wo ba. Nti die unitefo betum nika wo akọ se mi suban dada ma brabo dada ewade hu mi mo bo ni bia me dia yaw fa hyeme. Oso wonu nkuru bo ni nam kwa mu no je wo ni dwane. Na wanyu wo nwane no do ku dress ni bia se wom me so one hwe ya foreign square oni aban be ko hye e do betum for life wo do nkrobo ni Christ adam kwam waye no bone no a wo de wo be ko no wo so nsa wo de wo be ko asenie bia no je wo ni dwane nyako we are living in unyam hu say America o ma hye Europe munyam hu ni wo munya hu se gugu akwam akada wo ayi boss ebe frem atena se na ya meeting kase once munya hu se Africa munyina mu bedi sika baako munya hu se abo bibia wie na eba munya hu ni wo obi anka nkyerɛ se bia se nyina bedi sika baako munya hu ni obi amie so nkyerɛ munya hu yo se mfidie ya hwehwɛ ni nyina wie munya hu ni sabre kure bia gio companies bi wo they say state am wo so yi wo ma de kanji aba news emre bi mi preach wa me ka kyerɛ mo life and calendar ye de hwehwɛ wo mo sam udru kwana no msi o that's easy. Even if you're also a fridge BSC, Jumuna, we are the coins, Shamano, be no a ye open on a yaman. Or so now when we go, we just do this and it opens. Everything is all set. Airport to your best some Fidina or my name. And yes, our friend is done. Oh, my name. Sumuha na sumuha ntini nyina equal. So what you say bibia omawie ise mo ye pop onenam na oka peace oboa. So what you say omune di mu akotene pa nyakom they were seeing through se bibia beke kambom
say they were seeing through say bibia be kekambom saade ne ba wo mra wo nya adwumaden niema be koyi ama eyize cars niema wo pe no wo be nya niema yize adwuma wo nya den too much e be kakra bi wo pe adwuma bi kura because of that ye wo fa usika kese nti niema mu ni wo se bra nipa be kase omo ho atɔ won mpofrim wo na wo sey ye beba won so afi nipa bi omo ti wiase be hu sa hotɔ aba bibi akoyi sese de wa de first ye be kwa America eno gise ye ko e the embassy ko sunlight ko visa ene de wuduru ye no so wacha wo ticket wo ko ya ye de ade ne hye wo nsan wa kwen wo na wo kro no everything e be is a man de boyefo ni mu abeye den ma tenenefo everything e be easy ama de boyefo na emu ye den ama tenenefo because we will go against the omoye ye opposite to what they were doing. Nti ye be fa ho kire ne ahohihia kasim. Na ye teme fa mu wia entamaro e be wia be dusu. So what you say? Ye be fam 3 months 3 months 3 when they say 6 months 3 months or something. The Bible number be making can watch. We are going to go through that. Say 3 years. 3 years, 3 months or something. We are going to go through that now. Imagine. We are going to suffer for that long. Untumi nyajuma, untumi ntono waton. Because also we need say. Nti nkofo be kwa ba. Sa bre no ye be wanted. Obi ne be hu a na wonya nyi bia. Ibetuma de abeto TV so na so. Ukọ na nipa so mesi wo ni bia. E de say o kan na ye be ma o say. You be ma say you be ma 10,000 you be ma say nipa ne pesika bi nti you be yi ye ho amema o ba be yi wa ma o ma me be yi wa ma oni Kristo a wo kunu be yi wa ma o employees o be yi wa ma o neighbors asori dem ho ye be yi mo ma wan hwi yi so fo bi kora be yi wa ma because say biblia hya se enso preach say no je enye bone because come bedo ne bedo ma na wontumi nya adwuma de e wo sa wo je Uji na upanya mechawa. Say ibia shasi so prepare our church for them to take 6 and then no nkwa nebo. E di for true for the business and paka for true for night. Say tell you woman. E bin so preach say you take it, that's okay. And your bonnet. So what you say? Ntine easy sir. We are going to go through challenges. Me de kaya mwati. Nesa woman mpopo ya. Wan kase we di fumi mu. Me de kam what you no sisi woni urade ntem na ade bia nya wo bremu wakoji suma bia wakotam koto atwene wo suma nya me fofra watwo wo firi hu wo suma bosoma wajai wo gura bayi gura wakoto atwene wo join the Illuminati ni niema funa waje ni nyina mu because we can't read 1 John chapter 2 verse 15. Ose mamu no wiase anani ma wu wiase. So bi doko di wiase na eja ne do ninu. Di wu wiase nyina ye ani wakono asetene mo wo ho a emfiri ja no efiri obonsam. E wiase na kono twam na di oye di unyankopon pen betena hoda. Me hwe se wo ho. 1 John. I don't want to make mistake. 1 John chapter 2 verse 15. Check one here. Ben in the world. Or say, don't love the world and what it offers. Those who love the world don't have the Father's love in them. You hear that? No, we are sick. If we are sick, don't ever walk join the Illuminati. If we are sick, don't never could be a different for chi. I'm not Kojiniama, black oil, and the apisica, money oil, Okojiji. So what you say? And no, we are so. And me no bibi. And condition too. And true di who will not say no one some. And found Koshenya me for France. Don't do it. And me more diplomatic passport. Maybe I'll pay out to be called. You young this year too. Person woman who know the man a son and no. There's no turning back. You're done. Woman, quite who read to me Nasia. You are done. To be wise. Now, if you know chinchini, you initiate a sofa be which one on my back, almost you good. Me the papa could see we had the two chairman one day who fit you go tiano at all.
o se mo na mo bebo maba mo fa madwuma no mo bo maba so mo na mo bebo maba so papa ye hu se wadwuma wo ye no Ghana ha no e good pa nti ye ba bebo waba so o se mo fa madwuma no mo bo maba so mo na mo fra me no mo bo maba so me mpa ba so bo so fu what wo di adanse se obi amfa wadwuma no maba so mo bebo waba so for what ti ye be ma batakari a hye ne hye wo che chenchirinchen wo di e be chen pop difference woman is a wono ne de no ya chiro animu victorious Philadelphia wo de ne ye chiro animu sa nya hohoro na se no wonsa ye ya mapoma wo ye wiu be wise, be very wise this end time wo be hu mai bi ne show mo atade kakaka ne de chena butu mu titententen wo ye so wo ye hwan right hwan wo ye eminent. Be wise. Obiam fa wadwuma no initiative. No wabaso nyame ne baba wabaso. Osi di obenti na makodro wiye no ono obeje no. Abaso bo kese bi wo Yesu Kristo maye to so bi. Wo ba no de kodru fia. Obebo ya baso. Obi enwuma de obeye ye. Enhu akatua wo nsa beka. Awurade na ebetua ye ka ho. Enye nipa. Be wise. Me for diplomatic passport me that mo sika sika ko go account mu e me ma o case ne niema. Be wise. Be wise. People are falling. Great people are falling because they don't know. They fall into temptations because they don't know. Musicians are falling. Pastors are falling. Church members are falling. Deacons, deaconesses, they were falling. There is second coming of Christ. Jesus Christ, he is coming back again. Or banisari nate. O manisu gwama bi. Asantefo ni brea, omusi ni bre soja. Omutimi shakobene. Ni edi sudi na won. Yesu Kristo de ne de na hye no natade kokko no. Nye sudi o. Eyo moja tinkon wodi mu. Utumi se wa sha de no moja for long time. And what they back be say ya come. So what you say, one of the end sudi, and you moja kai, no dinner tadina bomojam, or so was Satanibia, ye dear bomojam. A chreston in near break, or then a time for be dinner, you know, will be sake, will be yet say times a small boy. Will be cookum sona cotuachne, will be cookum when you I'm not chirp good and you must say flat. I did not go to gym. Some will be. Maybe Timino, who do be a chair, penny or your papa and your dinner tea. Satan would dinner tea, the oil papa and a chair no ho. I don't know when no one could dip papa and a tea. Bosson Casa. Now, this small boys in the tea. I don't know when much it no one could dig the champion. Champion, no cheat. Around the clock. Oh, yeah, Juma this time, some he's working 10. But Bia Wubura, now the other targets, this time. When you saw Tawan when you will be no wadi, will be good for Obama, you mumpo. Why Jimmy also here in Hajiri? Satan, Pequibin, where you were feeling a me adomasi. Why Jimmy also couldn't have Jay? Or Pequibin, where you were feeling a me adomasi, obey a mobo. I feel good to say, Bompire or Kutu watching. I feel nothing who says it, umpire no crowd when you mean to. He is working, he is breaking homes. Nick gets back Kunso and Kola, who send Kolani Binini. No ma begina because we nyame open kolano new generation kolanke to no what wo ma yadwuma the same age so na Satan epe so say wo no nti na what drugs and the my same kolano and ma ba wo mu so bru nyamai yin sen to go prostitute and ya common ni nyina ne say Satan so to go se kwa bi onu so be fa so a wo be wini youth ne heart wo be fa so na awurade so ye na Jesus say e bre de be ko bi wo be hwie ne egu maba wa ne nante so na Satan si won kwai se wo ma wo kwan pu no ma kwa awurade nkyɛn na wo hwie ne gu won so na wo de wo mu ye adwuma nti
enye kom wo kum young boys no ebi de da fiase enya sam kitwo na wa woto wa na bibia betum yesi drug asomasi ebe free system num na kum kola na bibre woto wa yesi bibi say ebe free system num na teenagers awuo no enye kom ni nyina ne se wo ye na dwuma ntantam wo you nipa no he is working or trying for nipa as much as he can get. So what you say? And the parents see that we don't have to sleep anymore. We have to wake up. Parents, stop sleeping. Wake up. Be wise. Sorry, oh. No what that. A brave woman what day. I pray any person can do. I pray any person who can do. Every way, and you pray more day, we are living in a danger time. He said, what trust for the Gunkalabso? Won't you look around? No, dear Hunter, woman. Into one we are sending mammy, official in Nansa. He's doing that so that we will choose one few woman contaminate. That's what he's doing. Why, yet more, I say a man. Miss Rama for. Christopher mumuni now. Akola na waye sanu, eye say time na eye sanu. Ti wo kum kola ni bi. Nyakom. Ije me bokoko. Jesus Christ is coming back. Odisi ke ni pre nipa bebre. O ya o sa se de beya. Se ba on resist. Oti ase. Or the name of the blessing when you saw the people who criminal what you say, and yes, so one you say, you cannot continue until you check your company. Miss you one. Now, yes, into to me continue. Nanko for best as I said for so bad also. He say you two as the for go or best so, and no be or Babruch make us say the dedication crowd from the Juma way to be dear. A fenny who do Ghana near so. What you say? You say yes, Ghana Colano was winning yen a year day. Winning chair, and now if I didn't food trim and a year day, he said, I don't yesterday, near Sresson go for 2 chow and show chia. I feel be in the console wooder, no one bibino, ube because he has risen nipper. Hey, Nancy, who shall see Frank to Macro and the quas sorry as for you 2 months say, we are buyer, now so do who be ready, no one live your life very low. Ye best so, what's nothing else for Bema, ye best so, what's nothing else with your own fat and penna and woo when you must ya. Yes, ye or Suban Conwari, eh, what to say and Conwari, ye best so, but kick and some into a mobile assassin, Yamu, who did the pan, a minute say Nicholas or money. One she Ubaka could do Bikuchi. Because yes, son, one she Ubaka Bemian, no one. One she brother, Ubaka could do mammy penny and could be to my scholarship in this Kaka de Bounty. One she Miss Me Pamucho, we are living in the danger. Mr. Cassami Kamiki, Nankachana, a suffer for you, we so bosso, I feel most of the beer. No beer, let's sway. Who can win or Chana about Ubidi, Mehusa Bawari, Mehusa Obeyesi, Mehusa Obey company, Mehusa Batoka, Mehusa Obeyesi. No, ye idea what's in the part of one of you. So, I'm not Muribo. Was it was so one day about was so. Now, some of it to feel from. We have it to soon, or Sarene Shrine. And none of the Papa, the new one never dead here with him. I don't know about 4 back who can't tie you. 1 woman in a neighbor. A buff was one to say robot or no one to be patch out. The ever commanding is one and no one. What would one pump on the 2 become with you? One number so and so one tension from. Woman lining up. Solid, Ubintia will be Nantini. Yakomo, no cost just grounds to cram your line or my own here. Said we are attention at this or much out here. Ya will be Nantini. Some women lining above for oh, what to tell upon Cosso, or one lining
kakra Christian to say. It is say, or so be suja, nyakom. Or be tear frasase. No one no sim kuto. Nipa baba ye mo bosse. Sabre when you journey ko wiade nchen sabre we. Ye mpe bibi nye wiade wo. Osoro ho de be wo so se me fie. Osoro ho de be wo so se be company ni me kas. Na wo ya na tornado no sia e mo hwe TV so. Tornado ni bi sia. Now you check area no before and after. Now you see the area ni city. Now you the tornado aye ho me kwa se bola so. No who say nipa nima ye brepe nyina e be da ne bola. Di nti ye je wiade ho no e be ye bola. O se ka di na bi be die. Ene de be kata ye ho. Ka ye man no konsom bo man. Ena se ta tu nipa ena chese wanya ko. Slow me pacho. Mr. Man can't tell what me knew. We are living in a dangerous time. If you don't know. This time we are finding you we are saying. And yet this time when you GD Bob Rabonabi, no. This time you use sober. Because the end is right here. This time, and you can't track who really be more say, Majai. This time when we hit you can't take who rebels from someone say, I'm on your mountain, Majai. Bayama me pass me the minimum be picun. Dan summit and hand miss my bosom. Some most certain china just me go and sell some bosom when you want to, a mean yet. Matras yam radio, na me the minimum yam a workroom. Because we'll sit down on him for and when anyone young baby couldn't be wise. Instead be saying thank you. Nti nipa na ho office bibia yi okay. Mpofiri mu no wo say ye beba nipa so, o say ye beba nipa so. Ebe kakra niam mu begogo, wo benya niam bi easy. Wo be fi say dia ho taba. Mpofiri mu. E ma so de ye go problem. E ma. If you see afefedi we got problems. What you sorry then? No ye plastic surgery. No ye no talk na to your gugura sabalu. No ye ni nufu na no so guguru wa ho na no yimpa me. Wa ye ni cheeks o gina ho kasa to mu se surgery o sere kra unti mu se honam no na aye bawe o sere kra mu se honam na amoa kakra da bi. Wa won mpane ma na ye bawe aye se plastic ne bo ni nyina na so person ho ye fe. Nti u challenge we rade onkonkron be da ba u challenge u nyame the authority of God u kire ne se wa ma yie na onkonkron ba se ko so challenge nyame na mentena wo onye o ma to run for your life. Hey mami no trying to say nyanka so fufu bi mo yire no mo nya who cares o so nyame na afra no sofo ne se onyame na afra na tini yira ko sisa balu ogu to tu su be bi titwa wo yema ko gu to su be bi sofo ne yira sra ntu su be sra ye gom o se bre ne be ko bi ye nipa be po wo ho ahwo wo ho eni so na ekoso amafo po wo ho wo ho kire wurade se skin na ye de ma ye nje maybe any brisi kasa ma wo kire ho antiase first then kan man yi sika duro nso na wo nyina wo moje wo de koi sister wo de koi eni nti wo se aware no kora wo ntena se